Mari kita kejauh Nin hak ban slow ko kipat ba ka Voice of the People Party kadai ka party ka balang mi nama bagi way pat ki seng san partai kila feel lari kim shimala mana ga jing shakri ka bau pat ba o kmi lenti tanum long da lele em kum ki way pat ki seng san partai ba ka way ka bangi kwa ban pinshai kani ka sni ka saki ba ka Voice of the People Party kanum long kum ki way ki party atau menshwa kakno posnam nilai GMP dalam election julum yu pada kum ni kadai tangga Voice of the People Party kaba prom yu pada bak kaba ngode ban lumlang kum kita kinongelam bagi syakri jong pi pada bangen ai kuble yu pi pada ngen ai da prom yu pi pada ban ong bangen ni kadai sisa kaseng ka jong pada empat judon kiseng san pertai ledai kiwi ken ai dau bangal hak balik Delhi Henry kaseng the Voice of the People Party kala jitwa ban ai kublai ban ai buram yo pat ba andala dak ngin sai lek Delhi mlele kapor kadang dia wo pi pat ba be jana namar kata kajau lasdang mo ban ai kita ki jingkren kibas thap ban wo ya ke jimut ke perkhat jo pai ba ong ila don ke basdang ban yaro ya ke linti jong ke Voice of the People Party ban ha ka bakut pat ki kre ban wo namar kata raung ya balong ki bastat oh hana ba kata ka party BPP don ke kren ba lada ka sinshar lada job puta UMP o ka kam ngar sa sipohi hayi hangnung yang kumta kali kadai tang ke jingsbang niong niong baga jing job ka jingi ha ka MP election kadai ka jing stang ban tesong ban pedi ya kata ka jing start ka jo pat ba bat nila pini sisa bau ni pat ba ola start oh manta nin hak balong di basian kin sadan di baluan bandrung segi snong kitau wi jongki kibanang menta kilayo kam balajok ke VPP laki utulop balajok ke VPP teng wadangi ngim pensru thu kum kinong elam kilam nong ki mentau bari ki lalong MP di Dr. Ki Khilipan kam Ndai kata kam dai kabangi kular yo padba ndai ngin jit yau ni MP ujungi baun lecture po parlimen banya sat ya ga jinge jong ga jat mri ba ka ga jela ka ba e ga jingi kam dai ban punya kam sarkar yo ndai ga dai ban ra iki mat jong ga jat mri ban pentri kam hot kuat ya kata KML scheme ban ngitip bangin la ban le ya kata balingi dan gejinget ke baskem bangin la ban penkela ya kene ke ri ke e ke ji ban ai kata ke ji shan ke ji kemen ni ke jat balai kumnu ginut nama ringi don ke jinget om haladi ringi nget how play ubani syakri ubani syakri ubai i ke donot ke jungi habangi duai habangi yam nam tanga jadriu ula ai ken yang ke jinjok ke badon burom bat anda ula ai ngi ke jinjok ke badon burom ngatep un pliru ya ke lenti nang ta jongi bangin ai ya ke jisyakri kawan penhon yau patba oh kitan ki menteri sarkar ki berastang banang o mentate kala dei ke pali jong MP ke VPP banya saja kini kijinge naling ong lagi ong ai no aga BPP ban sinsare lah hambiang sundat deh negem lara pim snowlash show ban sinsar ai no hangi nin sinsar ya kini kejela oh kipai babi kini kita ki hukum keren kiban persang ban yalam bakla yau patba oh dan dibang kakno kinsang ha kanu kadi kala air ke syubek kum kala air lang kari ke omsau
Kabasu ai jingkermen ni upat ba. Nrengi ngitip. Upat ba. Hagini gisni ulong upat ba ubasta. Balay yung upat ba ulasta. Mamarang ila hikay. Upat ba nagapol. Ba't mangiru. Ngin na ngay pinsita mili. Bangin ang long. Kibasta. Ngan suay nuksay bi. Namar ba kini. Kiway. Kibapet lingo in the voice of the People's Party. Ki idang kermen ba kumno kani kal erti kan sajano hagaway kasi hagicing sisya hadim juga Emily election kaladi banwan syua ka MDC election namar ba iting yun upat ba pra pendenre ano ya ka MDC election kian ngin ya pun syua Ngin ya pun syua yak MP snap ha. Ngin ya pun syua yak MP election. They on the ladap ke MP election. Kini ki BPP kan serem mak MP. Kani kal air kan sepanda. Kalong dah kongpong. Yo kebut kebak pajudan bayo menu. Mentala kulumar biang ngilek kumnu sipor nga ikiong ngin pelong election MDC no mentapat pai satai upra apai seni upra ngamtip lakin pelong nem ya ke MDC election bandai tangata kila pedru ani tip kumnu bangin pendata kumnu ban penjano ikan upra kumnu bangin yo ban Tano igini-ginong bersang pra kenang baka alpu prati kanumlong dobalong menta mereka semua menong tangkan ni kibriu menta habu kilek jingpi kilong kibriu kibasta kijupet don garanti em kani ketiar lana ngetik jingkit yang don garanti em lana kasniu no posis nem uto unong diung em ha Sansnem garanti laraga sniu penpaino ngiru ngelayo igi bakum kita ti genong kerja kibal a garanti tingi bangdai tagampi ndai MDC Emily Ardala Pupraru yang penjut yang apply of the People Party kata gede ka garanti gede namdai kata Kadai na yang pamapigi pada piang nang ni cakmat ko kinang alam John the voice of the People Party what to slay MDC in job Emily Ardala in job kadai nang amar kata kadau nim sorong henry scam bo arbu pra onde upali John the voice of the People Party dan susah yang negeri kacau. Nakwaru banpen kermau. Baga voice of the People Party kelawan rakyat gerukong perkat kawan temai hagi cimut ciperkat jangan jat menriu. Bahkan ni gerukong perkat kawan temai kalau yok jaka kalau besut kalau syang ne hagi cimut ciperkat jangan kipat ba. Bagai kata Karukam perkat temai Kamdai tangga bela election klaim bisa Kamdai kata klaim kawai klaim doai Kani kala pau pertai menta Kat hadu ba Imadu ai jiro menta Imadu ai jiro Oh sisa Klaim bisa Kisong jahi Tiong menta yang hap hek lelang no imak larang bakla mo Bangin hakle lang kabamot min swa kile kumno plus rutoi ko kipat ba beja nomor dito daw ken kiong le kumta on sedon sibun kibon le menle hagadur jonga VPP nang le syakma ko kipat ba beja an sedon kiban wan kiban numpulut pisa oh kiban le kumbale tagalenti nrei Oh kipat ba syania hangi kinong alam bangin kedau lenti yapi kipat ba wak numrahi halaga jong beji start yo ni syariam hagita kintom perkat
tibalaya kre menyerwalang daga sur jong the voice of the people party. Hey marga taga daw kani ka jingalang galong ko don kam ngili pai shi yi disem ki breed was kam de jimo te jiperkhat bat ngien nang trei shitom hitep kumala pen kemau mane ngila job live for Artli di constituency. Live for Artli di constituency ngila yo ya ka sarkar ka bas thamba laling sensyar ya ka sarkar jala. Ngien batrang ken ya gini ki live for Artli di constituency. Kitu kemala kersan pra kenau Batskem kanu kebut mengenai niyo ngin Batskem haki syong kitau keju ngin nomor syang banang ketau baka tak kebut kan sentut no anangi tang mentaru ke BVP kalau don live puar lut ki Emily laringnya le ya kan election Emily hato pindang pelat ya kata serut. Hei nama kata kedau lai puar kalabiang ngin nom ya krene ngin sensyar ya gari gaji nama kata kedau ngapha kan sawan ke MDC election kinong elam jong ke parti ngin hapjit ya kita ki candidate ngapha ngap shwa kay kebangadan banong galong Jayu habang isdang manile ya ka election Emily Husnam Ajar Arpulai tang banyo ki candidate lai pun rimut ro ngem yo but on